gospel singer le pathian thu hril tu ti hriatlar Jonathan Lian na chuan Instagram le Facebook page kaltangin tiang hian thu aposa in nei somna December ni somsang ni somni panga BCM biakin lunglon lalpan rongbol puitur min peveta hun engema chen kanin zui veta a lalpan nupa ni tura in kutsui rem ati veta aniange minlum pui ve kan ringa nupui ni tura dan pui tinga kanin kutsui ni hian he post mu thei zong zong te chu kanin nei na min hriat puya a mun nge min lo tel pui turin kan so ma chau keini te lul kop pui min peve a mal som na tam tak min vor tu lalpa hi alang sar lawang ti kawan law em hei nei na kaltlang hian lalpa chau choi moin omro se rongbol na chopsa te po nupa kan kal angai ve to tur te hi a phurom kan ti a rongbol na chosan kan tum lova nasale zola ke pen theinan dam chu ngarong pui tur lalpan kop pui min peveta lalpa chu rimoi khovela chuan tun din huna gospel singer zinga hian ber ti chu soi thei ni lo ma se pathian in man em nun chobul te tin pathian a hladang thatak tak manga zoram a rimoi ngai na tu te baka zofa mun rang omte min phuar khom tu Jonathan Lian na chuan nupuya nei tur hi alom pui tak zetani a Instagram a post bi ke tai te pau tu chuan kavalom pui che em inin me mai boxi a nu pahlim tak chung ko lim tak lo ni molang chauti na komena laldu saki official hian congratulations atingal boka tin a siam puiral te hian congrats ujona ti a Ruben lalmal soma videographer em kan congratulations te bokatin saralal nun sangi te message hang te i sapachuaw a zai thiam thanem takai a Stacy punte te zo thanate tin betsilal rin sangina comment na hi lalpani kopui omia peta che hi kavon lompui tak che em kanaw atia tin JHP kate rin luit lumang te sang te ral te tin pensi congrats kanaw invite me tak em kan monu tur mail traboxi tia tin a thian pa zore makhiang te a fan page nan comment na hian congratulations lalpan ompui zel choro se du sakna kan hlan chau tina oma tin a Cindy Valasailova nupui hian congratulations message e athona comment boka tin var te congratulations mo kan nei mail thadon sia phurum to e mai te boka a kan hriat angin Jonathan Lian na hi Mizoram Baptist Koshan ani a Mizoram Baptist Koshana chuan dan puitling le dan te kan nei Koshan in nei dana aro pui ber ngai lutlo per chu biakin hong te kan soi thina chu dan puitling hi ani chu wangin a Jonathan Lian na ina dan puitling ngat maya nupuya nei tur hi alom pui tak zet ani tundin muna Jonathan Lian na hian YouTube channel a hian a video somthum pasari upload to a noi ni singruk subscriber anei me to boka tin a video te hian ngai lut a lo thina a tongkam le anun rim hi a ngai sanom thina ni a YouTube channel hi April ni somni paruk sang ni som pakwa siam ni in he channel hilal parong ka bol na tura siam ani a official music video big upload na ani ka channel pakhat zo ka hian worship video tele kan hlazir na thren khat ba ka music video behind the scene teron upload thina nianga minlo subscribe sak vele theu don ne dia a channel pakhat zo ki a link ka da he channel a video te hi channel danga min re upload saklo turin kanin nge na tilui kan omani chuan danangin mala kani ang atibok a video n2 te hi an thanem thina Jonathan Lian na hi nun chobul ti hi 85 lakhs in an ento a kumni kalta upload ani a tin mangai tu kumli kalta upload hi 78 lakhs in an ento boka a lalpa tha hi 72 lakhs in an ento a kathang sual lo hi 65 lakhs in an ento a thleibi ka nei lo 60 lakhs in an ento a kapo namlan dan hi 42 lakhs in an ento boka heba ka hian a video te hian ngai hlut a hlo a view si a tha em thina ni ngai hlu tu anga a tin a video hi engwangin nge Jonathan hi kan ngai sana kan ngai hlu te mem kan ti chuan a hla sakte nung em thina ni tin han
nun trobul bi ki kan chiaranga chang thumna wanglai ralanga hayang kan latarang chakna chuayanga fam khuwa ka nai hun pon ka boi pui thin isuan min chel reng don ka ria hei hi ani nun thuruk chatuan dai chu ti hi tunlai khovela thalai te kan buai em thina a e zon na wangte tin dam chung kho sak na rang wangte zirna le rong bol na ko ran le khotlang le pathian rong kan bol na kal tlang ten kan buai hun ol nei lo kan in ti thin chu tiang huna chuan wang lai hi voi khat chau kan mangdona I wang lai taka pathian chung kwa ko ran le khotlang man thai ini chuan chu ba kan nun thak lel ombi om chuang lo adi chu tiang anga buai em thin zong ta chuan he la api takin chang thum na hi an du ka ring ka buai pui thin isuan min chel reng don ka ria ti ta hi min chel reng tu isu hi om lo ta se rong bol chan tur hi awang ema tin vuina tur hi tamani he khovela hian pathian rong bol tu te po hian vuina tur tam takan nenga pathian mi man ten tin helaya ke niang duang te po hian vui vai na tur kan nga thin chu tiang huna chuan ka buai pui thin isu hian min chel don ani ti hriat na hian kanin ti chak ton thar le thin ani nun trobul bi ka phu dan hi helai hian in ziaka helai December ni ruksang ni somni panialal pa min pe ka ni a kanuna ka hun ton kal tlanga lalpa min pe ka ni a ka testimony tan chaw lalpa min pek anilova ngai thatu zong te tan lalpan keima kal tlanga apek chaw ni in ka ria chu wangin savedu kan lo omani chuan kemin dilangai lova lalpa ro puinan adu apiang in lo savero se lalpa ro pui chuan atok mai adia helai a para khatna ringot kan chiar po hian a singa songwriter laphua thiam sathiam bok hi antam lo ani tin laphua thiama sathiam bok te chun mi laphuan sak po in a phua turil ru ngai tu chungin an sa chuak thina chu tiang angril ru tang chon helai na ron zia ka he la pathian in min pe ki in save du ni chung ke dil kher ka ngai lo ve pathian ro puina turani phot chon lo saula pathian in lo mang ro se karem ti ve ke han ti te hi miril ru thatak jona hi ni ti alang chiang in ka ria mishing kan ni chung hian buaina sang kan neya kan ma chona trul fowa thang thei to reng lo ma son zonga kal thei lo anga in ngai chang aum fo thin ma selal pa hian min chom renga amangai hi kan than thul mai a phal lo ti a kan wang lai chakna te nakina chuan ala chuayanga thi sual hi ala kan om hun te po alo la thengang ma se chuta tak chuan voina kan buai pui ber hian thamwan na min pe angem Isua boy pui hi chatuan dai nun thuruk thi don thlenga thamwan na min pe thei tu ani ti afia don chawani voina lim taka kan ompui reng te po ni thar alo her chua meu chuan an thi thu te kan hrele dota kan malam hun po clear thiam theilo engin nge min mo po hrelok theilo mishing kan ni miawa wangin kan tun hun le ma hun lalpa kuta da lalpa nangin nei ro ti mai hi avapoi mo ti in helai hian soya tin hela nun trobul to YouTube a upload an comment na trend khat kan sharanga tun tum Jonathan lian naina nu pui nei tur chungchang bi ka chu content kan du tok don ani aziak tu pa hi a ming katar lang ther lo nga kum ni kalta comment ani a tuna hian number 4 safarin ka ommeka hela hian min pui khop mai chuan ka comment mutu zong ten các ngei len thei nan min lo trong trai pui don nia ti ni a he post comment tu ringot ta hi tun thleng hian mi sang thum zalian ni a mi za so min he posi an vo chang let bok ani tin he la ya comment tu pakhat chuan ka pasal kum sang ni som ni pathuma min boral san to a ka pasalin kum sang ni som ni pathuma min boral san to a aboral mate khan angai thana sa thei lutuk adu em angai thareng zel tun nuwa ka ngai thak chang te hian ka pasal min boral santa kha ka he chuak thina mit tui dan har thin kalunga leng vung mai ti ina soya eta thung hi chuan tun lai ka langai thak na sa berani ti nang comment he mi comment tu bi ki chu kan tar langa nga kan YouTubers pui amoni collection ani Jona safaranung helai hian comment tu pakhatom le boka Jona safaranun ning ngoi kho har taka ring nun ka man line helai ka ngai thla trap zoi
join lalpa ita kani kati thei ta tin ang komena pathian in mang mani an comment na rangot chiar po hian hei kalo hlok thei ke ma hi heta comment tu dang chuan he la hi ka fapa kum sari hian adu ema amuthil don hian kala du bertia anu hian a play saka tui takina mu hil thin ma se min vel tu mai alani don si tuna hian ka fa hian thisen kan sarave me ka zanin hian fre tak chungin ka ngai tha a dan mek le he la tu hi alawin mailbox si he hla mang hian lal pandam na min pemul se ka van ti em ti in a komena patling ina hetiang mewa comment chuan bible chuan thinlung chung rila chu kai na soi chuak thin atia aril ruwa khat le vi wang ti rin thei heta comment tu chuan voi tam tak ka ngai thata kan sarnat na wanga chemotherapy treatment lamek kani he hla hi ka in hlem na le ka tong try na ni jona midang te ta na mal som na lo ni ze rang che lalparo puiro se tin an comment le drugs addict na atanga tal chu atuma recovery road zo chome kania he la hian chakna thar le be se na thar minwa siam na sa te boka atop nan helai comment ni ka chiaranga chumi zo ka tu to kang ka buai pui thin isuan min chel reng don ka ria avan nung tak pathian nai zel chak na min pe alo langai thlatur le lalpan he la mang hian mal som zel ro se ti a comment hi tam matin hei athu shim hi an comment ho hi angai noma he mi comment ringot pairon chiarela content khatling ani pathian in mala somang ti arin thei ani Jonathan lian na ina anupui tur Christi hi mitam tak chuan Instagram kaltlang te pon kan lo stock kan lo bel chiang in kan lo bi chiang le vek tawang ti arin theya khalama ka chu soi katum lova Jonathan an hetia somna anron chu ru mai hi afelle inga ria aposa po hi chiara nuama tin atong kam sim mi jona hi chiara nuam thina ni Trazol Award sang ni somni palia kan Jonathan lian na hi best male artist le song of the year lo mandong kop theni tin best music video zorema kiang tele uncle jo tenen be sei na ti mang khan an lo la poka chutiang chuanin Trazol Award te lengs lelte award te vulmoy award tiang chuanin rimoi khovela award ngai lutlo huwa po Jonathan lian na hi chu aming ari all lawani Vulboy Award regot po tu madong to Trazol Award tumli adong to lelte award hi tumenga mozat may adong to boka chutiang ang pathian ina man ronga bol na po pathian da poi mo masatrin tu chuan nupuya nei do na zoram khovel hian kan lompuya zofa te hian kan lompuya nu pakop choi lim tak lo ni sela rongan bol na po hun nuam le hlok thak tak lo mangzel turin du sak na kan hlan ani